Kan makin nurul makin agak juga mau Jakarta di sini. Perawatan lah bang. Hai, soalnya mbak kulam long. Oh si Jenny lah go. Ajan kai boy Jakarta. Hai bang Wan, kadina kok hek gepreh Roni di rumah. Roni minta pet di nongan rumah tu Roni. Abu mantap. Hak kadut lah ke sana kabut lah ke kadut lah ke ngandang awal sejak bulan apa. Kan kena mulu-lu si. Yang tu boleh kat tinggal kibar. Anai dia poyak kena ke bekah-bekah. Bohai kibar man cerita ji. Roni bandua Jakarta langsung jumpa hook dengan anak agak. Kemenah lain hai buno kalau kudu nak sirau kada badi bakar tu ji kena mah kita pegat kau bekah baju kata lah paham makaji. Kai tu pun sia lagak-lagak kan. Kai betul dah cu. Tanya dah kena di sana lah calon je ke memang tim nak jauh. Wah dari Jakarta kamu beli laju. Buka orang tak lagak salempat jak salam Jakarta. Jakarta hai isigli yang Mila Ocha salon Mila lo puja hai. Tapi mahal perawatan ji no. Ya Allah mahal sirtot jual play merbeg sama moti. Betul. Cek sama di paling murah Aceh ha. Oh ya Kalau Allah. tiba agak warna halus. Lagak lagak icen. Ha kan. Balung kenan ha. Bang. Kunjungi segera Ocha Salon di Mila. Menyambut Lebaran Haji, harganya spesial ya guys. Jangan lupa ya guys, ditunggu kedatangannya di Ocha Salon Mila.